Jovana Tomić-Matora i Sanja Stanković žestoko su se posvađale zbog Stanije Dobrojević, zbog koje su pre 2 noći raskinule, a sinoć su se i fizički sukobile. Sanji je zasmetao korektan odnos Tomićke prema Staniji tokom zadrugovizije, a tokom žestoke svađe Stankovićeva i Jovana su se potukle. Više ti je stalo da komuniciraš sa njom nego mene da poštuješ. Ti si ljubomorna na Lazara i Davida, rekla je Sanja kroz plač. Što ne kažeš da si ljubomorna? Sram te bilo. Bila sam ljubomorna na Lazara i Davida jer sam dobijala pitanje. Nemoj da mi pretiš sa rukama. Imaš problem sa Stanijom. Sa njom ne komuniciram ništa osim što se tiče zadataka, rekla sam ti. Još jednom me pipneš, slomiću ti ruke, urla je Matora. Nemoj da me hvataš za gušu, uzvratila je Sanja. Nakon što je Sanja odgurnula, Matora je nasrnula na nju, a onda su pljuštali šamari. Zadrugari su jedva razdvojili Stankovićevu i Jovanu.